mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ku itariki ya 6 Gicurasi 2025 ahagana ku isaha 12 z'igitondo nibwo Turahirwa Moses kurikiranyweho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge nibwo agejejwe ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro mu gihe iburanisha rigomba gutangira ku isaha y'3 z'igitondo. Ntazinda Elazme wari meya wa Nyanza agiye kugezwa imbere y'urukiko. Ndakubwira byinshi bitandukanye ku birebana na dosiye y'uyu mugabo, ni mu gihe kandi umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze kwiyamba bamushinja gushaka kugurisha Amerika umutungo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ayo makuru yose twaba tugiye kuyarambura mu buryo ubu ugezweho. Gusa mbere yuko ntangira, reka nkwibutsa kujya munsi iyo video yawe hepfo gato ugakora kuri subscribe ukanakanda kunzogera ihari kugira ngo ujye uwa mbere mu kuba wabona amakuru mu gihe tumaze kuyategura ndetse no kuyatunganya ku muyoboro wacu w'amakuru agezweho mu buryo ugezweho gatanu kuri gatanu. Reka tugaruka ku birebana na Moses wamaze kugera ku rukiko mu gitondo cya kare. Amakuru avuga ko rero dosiye ye yaregewe urukiko ku itariki ya 28 Mata 2025, ikirego cyandikwa ku itariki ya 30 Mata 2025. Ubwo Turahirwa kandi agezwaga ku rukiko ku modoka ya Libu, akaba ari bwo yagejejwe ku rukiko yararinzwe n'abapolisi bagera ku 8 bari baherekeje rero imodoka yamuzanye. Yari yambaye kandi ipantaro y'umukara n'ishati y'umutuku yakozwe na motions ndetse n'agapfukamunwa ku buryo rero bitashobokaga kubona amarangamutima ye rero urebeye ku isura. Ku rukiko kandi nta bandi bantu bari baharusibye abanyamakuru nabo batari bemerewe kwinjira mu ifasi y'urukiko kuko amasaha yo gufungura atari iyakageze. Hari abanyamakuru kandi bagera kuri 5 bafatiraga amashusho hanze y'uruzitiro rw'urukiko. Iburanisha kandi ry'urubanza rwe biteganyijwe ko ritangira ku isaha y'3 za mu gitondo. Ikindi kandi nkwibutse ko muri uru rubanza ubushinjacyaha burasobanura impamvu bwamuregeye urukiko nawe yisobanure ku byo aregwa. Ku itariki ya 22 mu kwezi gushize 2025 kwa Mata nibwo RIB yataye muri yombi Turahirwa Moses akurikiranyweho gukoresha ibiyobyabwenge. Umusore kandi yongeye gufungwa nyuma y'uko muri Mata kandi 2023 mu kwezi nk'uko n'ubundi nabwo yari yatawe muri yombi akurikiranyweho ibyaha birimo guhimba cyangwa guhindura urwandiko rw'inzira no gukoresha ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi. Kuva kandi muri Mata 2023 Turahirwa yatangiye gukurikiranwa mu butabera ku itariki ya 20 Ukuboza 2024 urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwamuhamije ibyaha birimo icyo guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano ndetse no kunywa ibiyobyabwenge by'urumogi. Rwahise kandi rumukatira gufungwa imyaka igera kuri 3 no gutanga ihazabu ya miliyoni 2 ndetse n'ibihumbi 20 cyangwa se ibihumbi 20 nk'igarama ry'urubanza, nubwo yahise ajurira icyemezo. Turahirwa kandi yamenyekanye cyane mu ruganda rw'imideri, akaba ariho yamenyekanye hano mu gihugu cy'u Rwanda binyuze mu nzu y'imideri ya Motions yashinze rero imaze kubaka izina rikomeye mu Rwanda ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Uyu mugabo rero akaba atawe muri yombi nyuma kandi y'amakuru yagiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga za bimwe mu byo yaraherutse gutangaza byibasiraga umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'inkotanyi. Abenshi rero bakabifata nk'agasuzuguro gakomeye cyane kuko uyu mugabo yaratangaje amagambo nk'aya ngaya kandi azi neza icyo igihugu cyamumariye cyane cyane mu bihe bitandukanye ndetse no kuzamura brand ye ya Motions rero binyuze mu bikorwa bitandukanye yakoraga. Reka twerekeze mu karere ka Nyanza rero. Yandi makuru aravuga ko Ntazinda Elazme wari umuyobozi w'akarere ka Nyanza agatabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB nyuma y'amasaha make rero akuye ku nshingano ze, akagiye kugezwa imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro nk'uko aya makuru abigaruka. Urubanza rwe rero ruteganyijwe kuri uyu wa 6 Gicurasi 2025 saa 3 za mu gitondo mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Urumva ko rero bose baraza kuba bari kuburana, yaba Moses ndetse n'uyu Ntazinda Elazme wahoze ari meya w'akarere ka Nyanza. Baraza rero kuba bari kuburanira ku rukiko rero rw'ibanze rwa Kicukiro. Ubushinjacyaha rero buzaba busobanurira urukiko impamvu zo kumugeza imbere y'ubutabera n'impamvu zikomeye zituma bumukekaho gukora icyaha. Ku rundi ruhande ariko Ntazinda Elazme nawe azaba yisobanura kuri ibyo agaragaza ukuri kwe rero gushingiye ku bimenyetso ndetse anagaragaza n'ibyifuzo by'umuvugizi kandi wari Dr Murangira Thierry niwe waje guhamiriza amakuru ibitangazamakuru bitandukanye. Inkuru rero yitabwa muri yombi rya meya Ntazinda Elazme kuwa 3 rero ku itariki ya 16 Mata 2025. Icyo gihe kandi yaragize ati rero nibyo koko Ntazinda Elazme arafunzwe bishingiye ku iperereza riri kumukorwaho. Nta byinshi twavuga kugeza kuri ubu ngubu rero kwirinda ko byabangamira iperereza, nubwo hataramenyekana icyo uyu mugabo akurikiranyweho. Ntazinda yatawe muri yombi nyuma y'icyemezo inama njyanama y'akarere ka Nyanza yafashe no kumuhagarika ku nshingano zo kuyobora ako karere. Umuyobozi kandi w'inama njyanama y'akarere ka Nyanza witwa Mukagatare Judith yaje gutangariza ikinyamakuru Igihe ko rero ihagarikwa rya Ntazinda rishingiye ku myitwarire mibi yagiye imuranga, nubwo atasobanuye iyo myitwarire iyo ariyo. Ntazinda kandi yarayoboye akarere ka Nyanza
muri manda ya kabiri nyuma y'uko mu matora yo muri 2021 yongeye gutorerwa kuyobora ako karere yari amaze imyaka igera kuri 5 abereye ubuyobozi. No kuvuga ko rero kuva muri 2016 uyu mugabo rero yari umuyobozi w'akarere ka Nyanza kugeza rero magingaya kugeza muri uyu mwaka mu kwezi gushize kwa kane rero ubwo njyamara cyangwa se inama njyanama y'akarere ka Nyanza yazaga gufata umwanzuro rero kwemeza cyangwa se kweguza uyu mugabo ku nshingano ze nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigaruka. Hari speculation nyinshi zakomeje kugenda zikwirakwira ku birebana n'ibyo uyu mugabo yaba akurikiranyweho, gusa ibyo byose n'ibigenda bivugwa nta bimenyetso na bimwe rero ababivugaga cyangwa se ababitangazaga babaga bafite ku birebana n'ayo makuru. Gusa rero ibyo byose bikaza kumenyekana kuri uyu munsi icyo ubushinjacyaha bumukurikiranyeho ku birebana n'uyu mugabo wahoze ari meya w'akarere ka Nyanza. Byinshi muri aya makuru rero muraza kubimenya umuyoboro wacu w'amakuru mu buryo bugezweho nyuma y'urubanza rwo kuri tariki ya 6 Gicurasi 2025. Twerekeje rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yiyamye abamushinja umugambi wo kugurisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika umutungo kamere w'igihugu cye nk'uko yakomeje kugenda abigaruka. Muri Gashyantare 2025 nibwo Tshisekedi rero yatangiye kwegera Amerika kugira ngo bagirane ayo masezerano atavugwaho rero rumwe mu rwego rwo kugira ngo imufashe kugarura amahoro n'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi kandi yemereye sosiyete z'abanyamerika gucukura amabuye y'agaciro ndetse no kuyatunganya. Amerika kandi nayo imusubiza ko rero yemera icyifuzo cye rero mu nyungu z'impande zombi. Ku itariki ya 5 kandi Gicurasi Tshisekedi ubwo yagezaga ku banyekongo ijambo rirebana n'umunsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru yavuze ko adashobora guceceka mu gihe rero ibinyamakuru bitangaza ibinyoma ku masezerano ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Amerika biri ikunoza. Agira ati rero kugira ngo numvikanishe ingingo yanjye nk'umukuru w'igihugu ntabwo nakomeza guceceka kubera ibinyamakuru byinshi bikomeza gutangaza ibinyoma ku bufatanye bukomeye buri kunozwa hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bujyanye no gutunganya amabuye y'agaciro y'ingenzi yacu. Tshisekedi kandi yavuze aya makuru ari mu rwego rero rw'ubukangurambaga bugamije guca intege ubukungu bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no kugira ngo iki gihugu kinanirwe akugaragaza ko uruhando mpuzamahanga ndetse rero nk'uko yakomeje kugenda abigaruka. Agira ati rero ndagira ngo nshimangire nk'uko nahoze mbivuga ko rero ntazigera ngurisha ubutunzi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nabirahiriye imbere y'igihugu kandi nzabishimangira kugeza ku iherezo ryanjye. Ikindi kandi amasezerano Leta Zunze Ubumwe za Amerika iteganya kugirana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari mu mishinga mugari rero wo kwifatanya n'akarere ka Afurika ibiyaga bigari mu bikorwa by'iterambere hagamijwe kandi inyungu z'impande zombi. Amerika kandi ikaba ifite umushinga uremereye cyane rero wo kubaka umuhanda wa gari ya moshi witwa rero Lobito Corridor uzaca rero muri Angola, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Zambia. Iteganya rero kuzajya yunyuzamo ibirimo rero amabuye y'agaciro nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigarukaho. N'umushinga rero uremereye uzatwara akayabo k'amafaranga atari make rero ku mpande zombi. Ndetse ikindi kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zikaba zigaragaza ko ishoramari ari kimwe mu bintu bashyizemo imbaraga cyane cyane ku bihanda cyangwa se ku birebana no kuba bakorana n'akarere k'ibiyaga bigari nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje kugenda zibigaragaza. By'umwihariko kandi nanone ku birebana n'uyu mushinga uzakorwa ku mpande zombi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ikaba igaragaza ko ari umushinga izahamagara n'abandi bashoramari benshi cyane mu kuba bashora imari zabo cyane cyane rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko by'umwihariko no mu karere by'umwihariko cyane cyane mu kugerageza ndetse no kugaragaza impamvu rero zitandukanye zafasha ibihugu byombi byo mu karere, ariko by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bikorwa by'iterambere nk'uko bakomeje kugenda babigaragaza. Ni byinshi rero byasinywe mu masezerano, ni byinshi kandi bikirimo biranozwa kugira ngo ayo masezerano azashyirwemo imbaraga ndetse azabashe kugera ku musozo wayo rero ndetse anatanga umusaruro ku mpande zombi. Gusa ibyo byose rero bikaba bizakomeza kugenda bigarukwaho mu buryo navuga ko rero abuziguye nyuma y'amasezerano azasinywa hagati y'impande zombi. Ni byinshi rero bitandukanye twakugezagaho, twaba tugiye gukomeza kurikirana rero ibirebana n'urubanza rwa Moses Turahirwa ndetse na Nazinda Lazme wahoze ayobora akarere ka Nyanza. Byose rero mukaza kugenda mubimenya mu makuru yacu araza kuba agezweho mu masaha make ari imbere. Kugeza kuri ubu ngubu rero
ku isaha y'isa 3 zamaze kugera, ndetse urubanza ubu ngubu rero rukaba ruri hafi gutangira. Tukaza kubagezaho byinshi bitandukanye, amakuru yacu araza kubagezwe mu masaha make ari imbere. Umunsi mwiza, mukore subscribe munakandi inzogera kugira ngo mubambere mu kuba mwabona amakuru yacu mu buryo bugezweho 5 kuri 5. Ndabashimiye cyane, mukomeze kugera ibihe byiza aho muherereye hose.